I dalje se nastavlja gradnja tunela Sveti Ilija. Radnici hidroelektre niskogradnje ušli su duboko u utrobu Biokova, a o detaljima probijanja Biokovskog tunela za naš portal govorio je Marko Zjačić. Znači, a što se tiče trenutnog stanja radova, ovako, sa sjeverne strane, znači mi smo prošli nešto više od polovice, gotovo 2200 metara će biti sa današnjim danom odavde probijeno sa sjeverne strane, a koliko imam informaciju s južne strane, cirka oko 900 metara. Znači, nešto više od 3 km, ostalo je kilometar, tako da se to čak očekuje, ako ne bude nekakvih velikih iznenađenja, čak ove godine da će biti probijen tunel. Je li ima nekakvih problema za sad ili šta bilo? Klasični problemi što je za očekivati u ovim vapnenačkim stijenama, to su te špilje koje smo naišli, sreća samo u servisnoj cijevi, to se još radi na tom projektu sanacije. Ovo drugo su ti malo povećani pritisci, jer je ovo nadsloj Biokova je daleko najveći do sad nasloj od svih građenih tunela u Hrvatskoj. Sveti Rok ima 550 metara, ovdje će na polovici biti 1342 metra. Nakon probijanja tunela, put do susjedne Makarske rivijere znatno će se skratiti, čime se stvaraju novi preduvjeti za razvoj imotskog turizma i gospodarstva. Gradnja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Imotsku krajinu teče po planu, a prema najavama tunel bi mogao biti gotov i prije rokova.